بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توبا مصر قوري أو عندهم كانوا وعكويني قبل أن تكون به وقرمون كويني قرقري أمغا na shurafa unun kunyi na tirenga na nan suka manten kunyi wa mun Allah subhanahu wa ta'ala maga arna ura agim sawabai okon qalun arun yangulin suka manten arna ura hamira hinun ne hundi aduna qalin ala haran qalle bi jahil mustafa sallallahu alaihi wasallam wal halaqi dan intake wasihitta yamamin kamma afarda as-sunna am mustahabu aro tayamamin yamgoyme wasihe kenya kamma wala laqadan intake ken babun timme Allah gana dunge worndo babu kurmari kenne babu shuruti salati sallen shartunun babu ati wali salati shurutu wujubin wa shurutu sihhatin fa amma shurutu wujubiha fa khamsatun الإسلام والبلوغ والعقل ودخول الوقت وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما شروط صحتها فستة: طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة والله أعلم. ولكن باب من دنا ati babu shurutu salati keni sallen shartunun babunga shartinu ati wali salati shurutu wujubin wajibinagu shartinu wa sallenda wa shurutu sihhatin aro sahandagu shartinu keni kako ini sallen shartinu wa taqanil taqrun hiliya iwotini banenda wajibinagu shartinu keni qanqai sallen yo nyana silamen kama wajibiyati hinu beni wotini kanda shurutul wujub pour que sallen mena nyanga kama wajibiya hina sharti ni wonu ya wonu fokke kenan qabi woti kana shurutul wujub shurutu sihhati ken keta sallen nyam pallan kama wajibiya ago sahanati himeni donc hinu wonu wono pour que an salle ken saha fokke kenan qabi boy wotini ke ra shurutu siha kun shartu ngana timme an sallen saha ken ama timme an salle masaha ken shurutu siha nga ba worni tawran ku hilli sukoni ati fa amma shurutu wujubiha amma sallen wajibna gun shartinu fa khamsatun ken karawi pour que sallen mena nyanka ma wajibiya shartunu karaga way ken pana al islamu silamahu pour que sallen na nyanka ma wajibi ya foka na nyi an islamiya sallen ta wajibi ni kahiriya bo ken no kusa sore ngari honuti a wajibi na kamma sallen go wajibi ni kahirin kamma a wajibi na kamma ne kahirin na salli na to kahira ko anda sahana ken wure ni lahara ko ta Allah wari ganati sallin bala oge koy honuti ba hogo wajibin islamen kamma aw wajibin kahirin kana kamma honuti ayanta wajibna kamma keni himino gati anta wajibina kamma kuma qiyama kota Allah wari ganati kahira okay yankan katango awa urna kamma amma keta batubinu ga wajibi Allah tari ganati kuma himino gati aw wajibina kamma kuma kahira okay yankan katanga kamma wa batuku khana nyambalago ken khana yankataw kabay wala don soge na hanni ken ko yaay wa ken kitabi gumendi garo himbe nanti anta wajibina kamma donc kitabi gumendi garo ashma gumendi garo kenye ken kahiri sallen ta wajibina kamma pasi hinsu si pasi man islam awnya ken antano bane golle siren po ho anta surono ke bo ken hananga wali bulugu aro balighawo kenni shartin bilaniga sallen ta wajibini lemine kama hime kama balighawo
bo balighagu tagumance dantan wai yugon bange wurunkuye an gana wurunkuyi an kuyi nan tawo kabanan ka hore yarin bata an gidan nan yimmani buwanga ken wuri nan balighagu walma lada yintun funtiye wa ken ka hanani balighagun tagumance igoy walima an wungana shinu tamiro segu baga kenni noqonun tabana onu balighagun nan yi wuma ken kita me agoni kamburanke kenni shinu tamiro segu ana ken kita duran balighagu me honi me balighagun nan yi maken kita na'am bo yaren bange kenni akitena jini ana ladangari yaren ana ladangari duro a balighagu bo kenni awa sallen wajib na on shartin pillandinga ana ni an balighagu lemine be kama balighagu sallema wajiba kama me amurunte ngokoni an salli wala amurunte waya an salli kyakken a wajibini hawin me kama marandaran kama na nyamar an salli aga na salli ken aga masalli ganyime buketa nakin shin haqi goyi awo bagabagani ko shinu nyeri anga bagabagana aga masalli wana anga bagabagana me killen tam magana kadu aga nakin tamu isa aga nakin shinu tamisa baba ande ga mahusurari bo Allah wa sampana me ma nya jugindi me kempo honta kuni nanti a wajibina ya kenni adro parce que salli ni himbe serebe nandangi na ma salli fiyo mangana ya balagha bire me kenana ngide na salli jopa ken woni wuroni ken na kodore donc fo kanan duma ya gili lemna oniri wala donc ahkimal kenyi na'am ati wala aqilu arhaqari sallen wajibna on sharti wona anani andam bakarangu dome anani andam bakarangu dome sereberi hakaranta dome turunde sallen ta wajibni kenga na'am wa dukhulul waqti aru salli waqti loy donc salle be gambu waqti maru kenta wajibinanga salle be waqti ngamaru kenta wajibinan kama ko misalle soban bire yawa kenga yini salhanan waqti makiyen hina salhanan ta wajibinan kama wala huturon ta wajibinin na yake makino misali ndeya soban ta wajibinin na yi fajr mabu ken salle be gamma bukin hina ken tak an kama wajibi aw waqti ngana rawasa kena wajibi nga na'am ken sharti na'taninga karagandi wa bulughu da'wati nabiyyi aro annabiyimme nkirnen keninde nkinye sallallahu alaihi wasallam yal alagrani markisa kama anani Allah harin nkirne ka kinyanga ken wureni anani silama on kinyanga donc anga on ko be silama on kinyanga amma serebe silama o makinyanga sallen ta wajibi kenga parce que keta Allah o alliganati huwa anga himmetu me kata nganta himmetu ka Allah nta alliganati kya keni a wajibi na on shartin karagande anani me hina silama on kinyanga bo ogo araw nyana me ogo wakati beri linki an koto me anga gana kitaka awa asere gana ino nanti himbe wucce silama on me qibari me makinyanga ya fiyo ken kamane salle wajibi den takenga ken wurani ken pay wucce be nyana na yaga masalle Allah ntakeli kana tikenga har gini lenki kenga koto na'am donc ko karage ko yani sallen wajibi na on shartuna ati wa amma shurutu sihhatiha amma asahan ta on shartinu pour que an sallen an saha shartinu beno gan kabanan qabi fasittatun kenni tumuy taharatul hadathi hadasin sennago hadasi qore ar hadasi tugune kenni saljin tanyago hadasi qore kenni janaba bo anani saljin nganga ewa sennago timande na nyanga janaba ndanga saljin kahana na nyanga wala gini janaba nganga wajibi ne anna janaba yanqiya ne serji gantanga wajibi ne anna serji mutu anga na salli na ni seljin tanga an salli masaha
angana sallina janaban toqanga aywa an salli masaha ati wa taharatul khabathi aro khabasin sinnaw khabasin sinnaw na kankai sobe na maga wari an patinga amma ga wari an yaramenga an wasali noqube sobe na maga wari nonga an pate an yarame an salira ken sun sinu ken shartin billaniga واستقبال القبلة أرو كمبكان جونكوي أورني الكعبة بني قبلة يعني الكعبة بني قا وكدو كمبكان نغاكين ساورا وكوسنا دي كمبكا تباني كمبلي قبلة يعني الكعبة بني أغو هيمة نورو كمبكا نغاكون يجونكوي ني كمبكا نغاكوكو أغو هيمة نورو قنقانا نغاكون يجونكوي ني قنقانا أغو هيمة نورو ساهل نغاكون يجونكوي ني ساهل وهكذا ديغانرا كيني قبلة يعني الكعبة بني keni shartiya an gana salli diga naro no kutana alkaba bangen bag inga he an salli masaha wasatiru ati wasatir al'aurati aro lauran suture ken ni sallin sahanda on shartinga yugol laura himbe suture ngal wajibinga na watu simponga nan diga wara qurunga ken suture ni wajibinga salli no salli hewa wasire sunta qabana ken ngari maganta anya uyaqe hari salle ga hekin suturini wajibi nga sire sunta qabana nongari maganta nyaqe na watu simponga na la wara qurunga salle no salle hewa ken suturini wajibi nga akuteke ken sunanga yagare ken bangen su laura maganta yagallaqe arukitum bille wandi wonta qabana no kusuwari no kube halle yagallaqe arukitin deger ko hilli wasalle ngari ken suturini wajibi nga yaren ana salli mayu won salli nanyi asuturante ga laura yaren ana salli mayu ana salli nanyi laura be gan qabna suturiken wasallanga asalli masaha ati wa tarakul kalami aro sihin toqe seho sehe ga ti sallin sehe qomi qur'ana qarangi allahu akbar nuku sami allahu liman hamdahu kuni salli mesehenga ana buken seho sehe sallin yoga he ken toqen ni sallen sahanta on sharti woy angana ndu tugunan se hedoro an sallengo bonno harana kalima banai ketane ya mungenga sa aywa kengo jaran suidu sahina koy ku sudi wal halaqo ay wallahi awa wala ndunga ko gonna doro na ko inanti sallen sharti nungan himbe doro temple yawa honu wari kun wallahi detayga na'am keni ati wa tarakul af'alil kathirati aro golle gaben toqe golle ga yati sallen golle ko me qurngorage nangiri na sujudu kuni sallen me golle ga anan bu ken golle ga yati sallen golle anna ken mpaina to kono ken sallen sahanta on sharti goy an gana golle awan an golle ngana gabo an sallen go bonno kengo tunite kanka ko ladandi jaterige serebe go kamana ampai aw nyana ko manganta salle meri ken kamana ga simana tanta salle meri awa ken ko inanti vraiment aywa angullen gabo salle go bonno aga maki ken degerenga salle ta bonno me akoni deni ati wallahu alam alla ni tuwana ken kutum mi kuyani sallen sahanta onu shartunga ko kana timme an sallen saha bane gana fute kuri an sallen bonno arna famo sirin bino rawai o babu sigire sallen shartunum babu awa ken sigire ati babu ni ken babu shuruti salati ken sallen shartunum babu wali salati shurutu wujubin wajibin aw shartun wa sallen da wa shurutu sihhatin aw sahhan da aw shartun fa amma shurutu wujubiha amma wajibna aw shartun fa khamsatun ken karawi al islamu silamahu والبلوغ أربلغه والعقل أرحقري والدخول لوقت أرسل وقت اللوي وبلوغ دعوة النبي أرو الله رين قرندن كينده أرو الله رين قرندن كيه صلى الله عليه وسلم يلي على غنى مركز يامغا وأما شروط صحتها أما أسهن دعون شرطنو فستة كنتموي ما سلن سهنداون شرطنو فستة كنتموي طهارة الحدث حدث سناغو وطهارة الخبث أر خبث سناغو واستقبال القبلة أر كمبكن جونغوي أو الكعبة بنين جونغوي وستر العورة أر اللوران ستره وترك الكلام أر سهن تقه
وترك الأفعال الكثيرة أرجل لقبن تقي. والله أعلم ألا نتوانا. أيوة باب من سجره أرنا فموسرين نرغي. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.